ni amakuru agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. ni umukino wahuje ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, aho yaje kuba ihatana na Al Hilal ikaza kuyitsinda ibitego 3 ku gitego kimwe, ariko ngira ngo iminota 90 yaje kuba irangira ikipe ya APR FC inganya na Al Hilal igitego 1-1, hanyuma biza kwinjira muri extra time iminota 30 rero, ari naho ikipe ya Al Hilal yaje kuba itsindamo ibitego 2 byose ku busa bw'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero biza kurangira umukino wose uza kurangira ikipe ya Al Hilal ifite ibitego 3 ku gitego kimwe cy'ikipe ya APR FC, nacyo cyabonetse ku minota 30 gitsinzwe na William Tongmeri, uyu mugabo w'umunyakote d'Ivoire mu gice cya mbere. Abakinnyi rero 11 umutoza Talebu Abdurrahim yaje kuba yifashisha kugira ngo babashe kuba bamufasha guhangana n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani. Abangaba rero harimo Ruhamya Nkiko Iva nk'ibisanzwe mu izamu, hakaza Niyomugabo Claude, hakaza Niyomugabo Claude yari yambaye nimero 13, hanyuma nimero 17 ni Nige na Clement, nimero 28 ni Nshimimana Yunusi, n'abandi turi buze kuba tugaruka ndetse n'abasimbura nk'uko byari biteganyijwe ko haje kuba habaho no gusimbuza. Hanyuma ikindi nakubwira ngo habayeho imyiteguro kuko ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yanasuye iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ayisaba ko bagomba gukora ibishoboka byose kuri uyu mukino bari bafite bahanganye na Al Hilal, bagomba kuyisezerera muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup, hanyuma bakagera finali. Yewe hari n'abakinnyi bagera kuri 4 bavuye mu makipe yabo bagombaga kuza gufasha ikipe ya APR FC kugira ngo izabashe guhangana n'ikipe ya Al Hilal kuyitsinda ikagera finali, ariko siko byagenze. Abo ngabo nabo nabavuye hano mu gihugu cya Uganda mu ikipe ya Uganda Cranes, turaza kuba tubagarukaho. Banakoranye cyangwa se bamaze iminsi bari gukorana imyitozo n'ikipe ya APR FC hariya muri Tanzania, hanyuma n'ibindi byose biri kugenda bigarukwaho. Ndetse turanakubwira ko muri Rayon Sport mu bagore, ikipe ya Rayon Sport mu bagore izakina na Kampala Queen FC muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Women's, hanyuma ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, ubwo nejo ku cyumweru. Hanyuma ikindi, perezida wa Association ya Rayon Sport ni Tadio Twagirayezu yaje kuba agenera ubutumwa iyi kipe ya Rayon Sport. Ubutumwa bugene nubuhe? Hanyuma ikindi turaza kuba turebaho nuko hari umukino ugomba guhuza ikipe ya Singida FC ndetse na KMC. Aya makipe naraza kuba ahangana kugira ngo haboneke ikipe izahura na Al Hilal kuri finali, ndetse n'ikipe izahura n'ikipe ya APR FC muri Sekafa Kagame Cup 2025 nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaho. Uyu mukino rero APR FC yari hanganyemo na Al Hilal, n'umukino wabonetsemo amakoroneri menshi ku rwego rwo hejuru tugiye kuba tugarukaho. Cyo sabwa nukomeza kubana nanjye, hanyuma ngusaba kuri subscribe, share, comment, like inshuti zanjye zirakenewe kugira ngo tujye tukugeza amakuru y'imikino. Hanyuma ikindi nkakubwira ko uyu mukino rwose w'amagare wo gusiganwa ku magare ku isi u Rwanda rugiye kuzakira uhereye ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Tuzaba turi kumwe 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa niki? Nta kindi nuko wabana natwe umunsi ku munsi, hanyuma ukazakurikirana aya marushanwa kuva atangiye kugeza asoje. Hanyuma no mu politike naho tukajya gutya tugasimukira tukareba biba bigenda biri gucacara biri kuvugwa, ariko tukibanda muri siporo hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose muri rusange. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane kubana nanjye, nkubwire ngo ubane nanjye kuva dutangira kujya dusoje. Hanyuma rero ntatinze, ikiriho cyo nuko ikipe ya APR FC yatsinzwe na Al Hilal Omdurman ibitego 3-1, inanirwa kugera ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup 2025. N'umukino wari utegerejwe cyane, watangiye ugenda gake, aho amakipe yombi mu minota igera kuri 20 igice cya mbere nta kipe nimwe yabashije gutera umupira mu izamu ry'indi kipe.
hanyuma ku munota wa 27 rero Hakim Kiwanuka yazamukanye umupira ageze imbere y'izamu awucomekera William Temeri, hanyuma ariko myugariro wa Al Hilal awukuraho, hanyuma igitego kiba kibuze. Muri ubwo buryo bwari uburyo bwa mbere bwari bubonetse. Uyu mugabo ngira ngo uramuzi, William Temeri, akaba yaraguzwe aturutse hano mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Urabizi ko ni rutahizamu cyangwa se imbere y'izamu ntakina. Uko byagenda kose iki gitego cyagombaga kuboneka, ariko si uko nguko byagenze. Myugariro wa Al Hilal yaje kuba arokora izamu, hanyuma igitego kibura muri ubwo buryo. Muri iyi minota rero APR FC yasatiraga izamu mu minota ya mbere. Memel Dawo yacomekewe umupira mwiza awuhindura imbere y'izamu, usanga William Temeri ahita atsinda igitego atabanje kureba ku ruhande cyangwa se atabanje kubaza. Ku munota wa 30 rero twumva inkuru nziza yuko ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ibashije kubona igitego cyayo cya mbere ku busa bw'ikipe ya Al Hilal. Nyuma yaho rero igitego cya APR FC, Al Hilal nayo yaje gukora ibishoboka byose ishaka kukishyura, isatira izamu rya APR FC bikomeye, ariko aho hari umupira waje kuba uzamuka ugeze imbere y'izamu rya APR FC, hanyuma bamyugariro b'ikipe APR FC barawugarura, hanyuma ikipe ya Al Hilal ibura nayo igitego. Gutyo igice cya mbere rero cyarangiye ikipe ya APR FC ifite igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Al Hilal. Iyo kipe rero ya Al Hilal yo muri Sudani yazanye imbaraga mu gice cya kabiri bidasanzwe, kuko byanagaragaraga no mu kibuga ko yaje ifite imbaraga zindi zidasanzwe, aho yasatiraga izamu cyane y'ikipe ya APR FC. Yewe yateye n'imipira myinshi mu izamu ry'ikipe ya APR FC ishaka kwishyura igitego. Bari bayitsinze ku munota wa 30 gitsinzwe n'umugabo witwa William Temeri, yewe kanongeraho n'ibindi byinshi. Umunyezamu Ruhamya Nkiko bamushose imipira myinshi bagerageje gutera mu izamu ariko akayikuramo. Ku munota 70 rero Al Hilal yaje kuba ibona igitego, yari yishyuye. Umusifuzi w'igitambaro yaje kuvuga ko atari cyo, kubera ko habayeho kurarira igitego bacyanga gutyo. Iyi kipe yo muri Sudani ntabwo yigeze icika intege, yakomeje gushiramo imbaraga nyinshi cyane, dore ko ku munota wa 80 yaje kuba yishyura igitego cyayo yatsinze cya mbere, ihita yishyura ikipe ya APR FC. Ni igitego cyabonetse ku munota wa 42 ku mupira watewe na Ruhamya Nkiko, usanga Abdelaziz Toha asongezamo ahita atsinda igitego. Hanyuma rero biza no kurangira igice cya kabiri ari igitego kimwe kuri kimwe. Bahise rero bajya kuruhuka, bagaruka bagomba kwinjira muri extra time y'iminota 30. Bidatinze ku munota rero wa 93 Ruboneka yasubije umupira inyuma, rutahizamu wa Al Hilal Sande Damilare awutanga Ruhamya Nkiko ahita atsinda igitego cya kabiri. APR FC kimwe, Al Hilal ibitego 2. APR FC yacitse intege. Ikipe yo muri Sudani yaje kuba itsinda igitego cya gatatu ku munota w'106 aho kinjijwe na Ahmed Salen nyuma y'umupira wakuweho nabi na Ruhamya Nkiko, umunyezamu w'ikipe ya APR FC. N'umukino wabayemo koruneri nyinshi cyane, aho ku munota wa 19 w'igice cya mbere Al Hilal yabonye koruneri, hanyuma ku munota wa 23 ikipe ya APR FC nayo ihita ibona koruneri, bawuteye urongera n'ubundi usubira muri koruneri ku munota wa 24 ubwo APR FC hese yongerewe n'indi koruneri. Hanyuma ku munota wa 32 Al Hilal yaje kubona indi koruneri. Ku munota wa 34 Al Hilal yabonye koruneri. Ku munota wa 35 Al Hilal yabonye indi koruneri, no ku munota wa 42 Al Hilal yabonye indi koruneri. Hanyuma twavuga ko ari nko mu gice cya kabiri ku munota wa 9 Al Hilal yaje kuba ibona koruneri,
ku munota wa 24 APR FC nayo yaje kubona koruneri, ubwo mu gice cya kabiri twageze. Ku munota wa 28 habayeho gusimbuza, birakomeza gusimbuza rero kwabayeho. Uyu mugabo witwa Lamine Bach ndetse na Mugisha Gilbert cyangwa se Barafinda baje kuba basimbura Tongi William Mer ndetse n'uyu mugabo witwa Byiringiro cyangwa se Kagege, nibo baje kuba basohoka. Hanyuma rero baza gusimburwa na Mugisha Gilbert ndetse na Lamine Bach. Ku munota wa 41 Al Hilal yaje kuba ibona indi koruneri, ndetse no ku munota wa 50 ikipe ya APR FC nayo yabonye indi koruneri. Ibi ngibi rero, aya makoruneri yose yagiye abaho n'uburyo bwagiye bubaho ikipe ya Al Hilal ishaka kuba yatera mu izamu ry'ikipe ya APR FC kugira ngo irye ibitego byinshi, ariko abakinnyi ba APR FC bagakomeza bakayibera ibamba. Nubwo baje gucika intege bakaza kubatsinda ibitego bigera kuri 2, ariko ntako batari bagize. Hanyuma rero umukinnyi waje kuba utorwa nka man of the match ni Ahmed Salem. Uyu mugabo waje kuba anatsinda igitego cy'ikipe ya Al Hilal, no waje kuba witwara neza. Uyu mugabo rero niwe wabaye man of the match, araza kuba nawe ahembwa kuri ariya mashiringi 500 cyangwa se mu mafaranga y'amanyarwanda na mafaranga agera ku 290 y'amanyarwanda. Uko nguko byari byifashe rero hano i Dar es Salaam, aho iyi kipe ya APR FC yaje kuba isezererwa. Hanyuma kugeza magingo aya rero bikaba biri kuvugwa ko iyi kipe ya APR FC imbaraga zose yari yakoresheje cyangwa se imyiteguro yose yabayeho, aho twaje kuba tukubwira ko uyu nguyu ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania ni General Patrick Nyamvumba yasuye ikipe y'ingabo z'igihugu, ababwira ko kuri uyu munsi w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025 bagomba gukora ibishoboka byose bagasezerera Al Hilal muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup 2025. Siko byaje kuba bigenda. Indi myiteguro yabayeho abantu bari gukomeza kugenda bagarukaho, ikipe APR FC, abakinnyi ba APR FC bari mu makipe y'igihugu mu gitondo cyo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025 bakoranye imyitozo na bagenzi babo bitegura umukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup 2025, aho ikipe ya APR FC yagombaga kuba ihanganye na Al Hilal kuri itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025. Hari abandi bakinnyi 4 bari kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi yatsinzemo Zimbabwe igitego 1-0 iwayo. Bageze muri Tanzania mu rukera rwo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025, aho basanze bagenzi babo kuri hoteli kugira ngo bajyane mu myitozo mu kwitegura umukino wagombaga guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Al Hilal kuri itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025. Abo ngabo rero harimo Mugisha Gilbert, hakaza Ishimwe Pierre, hakaza Fitina Mborenga, hakaza na kapiteni Niyomugabo Claude, hanyuma hakaza n'aba bakinnyi b'Abaganda bakina mu ikipe ya Uganda Cranes, harimo Sekiganda Ronald ndetse na Denis Omedi. Aba nabo nyuma yo gufasha ikipe ya Uganda gutsinda Somalia na Mozambique, nabo baje kuba berekeza hano i Dar es Salaam kujya gufasha ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kwitegura umukino w'ishiraniro wagombaga kuyihuza n'ikipe ya Al Hilal, yaje kuba iyitsindamo ibitego 3-1. Uyu mukino rero wa Al Hilal n'ikipe ya APR FC wagombaga kuba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda isaa 6:30 za Tanzania, ariko wimuriwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025. Ayo masaha ubwo ni saa 6:30 za Tanzania. Ku mpamvu Sekafa Kagame Cup 2025 abayobozi batigeze batangaza cyangwa se, ariko baje kuba bavuga ko ngo byaturutse ku mpamvu z'uko aya makipe n'ubundi ubushize bigeze kuba bahangana, hanyuma haza kubaho ko
ikipe ya APR FC inganya n'ikipe ya Al Hilal ubusa ku busa, baza kujya muri extra time nabwo baranganya. Hanyuma rero nyuma yaho haza kubaho ko batera amapenalite, hanyuma ikipe ya APR FC yaje kuba yinjiza penalite 5 kuri 4 z'ikipe ya Al Hilal, nuko Al Hilal isezererwa gutyo muri ubwo buryo. Ubu rero n'ubundi nabwo bari biteze ko ngo ari uko nguko bigomba kugenda, ariyo mpamvu bavuze ko uyu mukino wagombaga kuba wimurwa, hakaza kubaho kuwitegura ndetse n'amasaha bakayigiza imbere, kugezwe ko bigomba kubaho, nubwo byabaye ariko bikaza kugarukira muri extra time amakuru yose amaze kwisobanura. Hanyuma rero reka nkwibutse ko ikipe APR FC ariyo yari yoboye itsinda B, aho yaje kuba itsinda imikino ibiri yose. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 yatsinze ikipe ya Bomaro FC ya hano mu gihugu cy'u Burundi ibitego 2 ku busa. Hanyuma ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 itsinda ikipe ya Marandege FC muri Zimbabwe ibitego 2 nabyo ku busa. Hanyuma undi mukino wayihuje na KMC yaje kuba inganya igitego 1-1, hanyuma bituma igira amanota 7 izigamye n'ibitego 4, ikaba yari kurikiwe na KMC yari ifite amanota nayo 7 izigamye ibitego 2. Hanyuma rero iyi kipe ya Al Hilal nayo yaje kuba ihangana na Keta FC, aho Al Hilal yatsinze ibitego 3 kuri 1 cya Keta FC. Hanyuma ikipe ya kabiri rero ikaba yari MCC yatsinze ibitego 2 ku gitego 1 cya Arahiri. Hanyuma bikaba byari bishatse kuvuga ko muri 1/2 cya Sekafa Kagame Cup 2025 ikipe ya Al Hilal igomba guhura n'ikipe ya APR FC ku mukino wagombaga kuba ku itariki 12 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 hari kuwa gatanu ejo hashize, ariko ukaba wari kuri munsi w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 kuri Major General Isamuhyo Stadium. Hanyuma indi mikino rero igomba kubaho, hagomba kuvamo ikipe igomba guhatana n'iyi ngiyi Al Hilal finali, hakavamo ikipe ya mbere n'iya kabiri. Hanyuma hakazabaho n'undi mukino uzahuza ikipe irava hagati ya Singida FC na KMC. Ikindi nari nakubwiye ko uyu nguyu ni perezida wa Association Rayon Sport Tadeo Twagirayezu, ni bwana Tadeo Twagirayezu, yageneye ubutumwa iyi kipe anayisaba kwegukana iri rushanwa. Ni Rayon Sport mu bagore, aho iraza kuba ikina na Kampala Queen FC muri 1/2 cya Sekafa Women's ku itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, ubwo ni ejo ku cyumweru. Ndetse ngo akaba yanakanze n'akanyenyeri abakinyi bahembwe kugira ngo bajye mu kibuga ngo se bameze neza, badafite zagara cyangwa se bari kuvuga bati ko twakoze ariko cyangwa se ko dukora tukaba tudahembwa bimeze bite. Bivuze ngo bahembwe bagomba kujya guhura n'iyi kipe ya Kampala Queens FC muri 1/2 cya Sekafa Women's bameze neza. Uyu mugabo perezida wa Association Sport yaje kuba abakandira akanyenyeri. Ibi ni byiza cyane rero, biragaragaza ko ibintu ari munange. Hanyuma ikindi twakubwira nuko Kiyovu Sport ijye kuba ihangana na Rayon Sport kuri tariki 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. N'umukino ubuza gutangira ku isaa 12 kuri Pele Stadium nkuko byamaze kuba bitangazwa. Ni muri ya shampiyona y'u Rwanda. Hanyuma rero reka nkubwire ngo ukomeze kubana nanjye iyi mikino yose n'ibindi byose biri buze kubaho, turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5 cyose bwa no gukomeza kubana nanjye, kandi nkubwire ngo Nyagasani yakomeza kurinde. Bye bye.